Bu namine sinten, Bu? Bu Sri Setiani. Bu Setiani. Nggih. Sehat toko kelontong ya, Bu. Nggih. Sudah berapa tahun Bu menjalankan usaha mandiri? Nggih. Wis dodol 10 tahun nggih. Nggih. Niki kula pas tinggal. niki sadiyane napa sedanten, Bu? Nggih, enten mie, enten sabun. Nek niki nembe Dititipi kira, nggih Bu. dititipi 2 tahun, Mas. Oh, Nggih. Ya enten ndis. nggih. Nggih. Ya Bu, sithik-sithik, Mas. Jenengan disabilitasnya napa nggih, Bu? Jenengan disabilitasnya napa? Low vision. Nggih. Oh. Berarti mangke nak pangapunten nyusui napa ngedoli niku kan kudune nak low vision kan kudune cerak banget nggih. Nggih. Oh, nggih. Wis kulino nggih Bu ngoten niku nggih. Nggih. Oh. Nggih, siap.